Swastiastu. Pemirsa rumasa angayu bagia pisan titi amadi Sukadana Karang, Presiden Ngaturang Orti Bali Majeng Ida Dane Rahinane Mangkin, Sukra Umanis Uku Warigadian, tanggal 16 Desember warsa kalih tali kalih likur. Inggih sane mangkin aturang titiang Orti sejangkepnya ne. Pemirsa nyangre pengrauh Natal miwah warsa anyar kalih tali tigang likur arga pebuat pangan ring buleleng Malang silih tunggilnya ne pengarga beras kepanggih ring pasar tradisional kantos roras tali rupiah a kilo. Panincapan harga beras ring buleleng nenten sida ketambahin santukan kuentenan nyane muates tio sayan agang nyane prebeo operasional pengelolaan beras santukan nampenin sasi sabah. Ketua Persatuan Penggilingan Padi Perpadi Buleleng Putu Oke Matutang yening wenten panincapan harga beras dawak mengkata wuku sane lintang. Puniki memargi santukan wantah akidik petani sane mupu. Saking kuentenan samian subak wantah makatah 15 subak sani mupu ring bulane mangkin utawi makatah 550 hektar kanan inucap kawawahin ring pengrau sasi sabeh sekadi mangkin lianan punika ring penggilingan padi sani ngangge sistem pengering wantah nenten sida akeh nagingin sani ngawinang petani ngeruruh penggilingan padi ring genah lianan manut putu oke samian pikobet inucap mejanten mawasana ring panincapan harga adol beras paiketandani nureksain harga beras ring genah penggilingan mabina-binayan ngawit dase tali samas kantos pini ageng dase tali telung ngatak akilo mawinan sampun incap penghargaan nyane ring genah penggilingan raris harga beras taler ngemalang ring pasar tradisional rau mangkin kata harga beras roras tali akilo asapuni ketaler kewentenan stok cadangan beras ring buleleng kantun nagingin kantos ring tengahing bulan Januari warsa kali tali tigang likur santukan ring tengahing bulan sani cakirau sampun wenten kelompok subak sani mupu Mudiarte Bali Pos Nguningayang.